Wei uru temen ubam donlat syo da kumwei pat, ban lej pak sumar yala ka tanga ke bashitom, ha ke baningkong ula pentia yaka, ha ka kali ding, ban yalam syakajaka sumar pang, bat hadin lakit sya ke wei pat ke hospital. Henry ki jing thaulat jung u kim shem sei so ai namar kalaklat no hadin balayat lenti kumbasan kenta. Kibor badai pet kila hukum ban pak tokit hadin bakidur jung usakul Prajapati ba unya yaka kali ding ringkat bat katanga ke batia halor jongka kila sapriang ha ke social media. Kani kalaja habalia ke bajngai kumba saus pa kilometer na kanong ba Lucknow jongka Uttar Pradesh. Usakul Prajapati ulalet yalam yala katanga syakawai ke jaka sumar pang ke bajngai kumba sau kilometer ai na ying Henry nang ni la pakit syakawai pat ke hospital. Kani ke jaka sumar kam shimla ban penbiang kali kit nong pang. Kat kum kita long kubor kilayathu ba Prajapati uba Dr. Sam ula pentia yala katanga halor ke kali ding hadin ba donlat ban yalam sya ke jaka sumar pang. Ki doktor kila ay tang kidawai bat pakit yaka syaka district hospital Henry kim shem penbiang kali kit nong pang ban kit yaki sya district hospital kebajengai kumba khatsan kilometer ai. Kita long kubor kilayathu ba Prajapati ula shimpor haru san kenta banyo ya katrokerit ban kit yala katanga sya district hospital. Hakani kapor katanga jung u kalanang shitom jur bat kalaklat no kat ba kadang sya sumar. Hadin bakidur jung kani kila sapriang haki social media u menteri kakot kakhya jung ka Uttar Pradesh u Brijesh Pathak ula pha tokit u Chief Medical Officer ulayathu ba u sembut menteri rangba ula hukum u Director General ke Medical and Health ban tokit ya ke balaja baro.